Munas hermanoy watihmanta hatun kusikoy songoygipi kachun kay Diospas palabranta ñawirimusaygimanta y ahinallatataq paymanta yacharimusaygimanta. Kay lección número 6 pikasanchis ahinata nirisanchis el enemigo interno. Kaypi parlarisanchis exactamente Dios wanganin segurasa kasan ganananchis, pero mana Dios wanganin segurasa kasan pierdenanchis. Noganchis songonchis ukupi maganakuitia, noganchis songonchis ukupi hatuchis traumas, dudas. Maipitas chay malicias preparaku runata daños ruananchikpas kay songonchis ukupi. Chayrayku yachay imatataq songoykima churasanki, imatataq hawanki, imatataq uyarinki chay songoykipi tiyan. Hatarinki kamamanta chayqa, Diospas palabranta ñawirinki chayqa songoykipi chay qhipakun. Takirinki Dios machayga chaypi songoykipi qhipakun y chay piensaylla kanki diantin. Pero tutamanta hataritawan trabajuma kurrinki chayga mana Dioswan parlaspa nitas palabranta ñawirispa nitas palabranta uyarispa chayga unas hermanoy chay diaga pierdesqa chay diaga nisanki Señor noga mana gawan tukuymata ruayta atini sapayay ruayta atini Señor ahinata nisanki mana Diospas palabranta sapapagarin ñawirinki chayga. Kunan Diospas palabranta ñawirisun kay Jeremías hatun tagaynin 17 huchu y tagaynin 7 nin ahinalta. Yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Nin noga songoykita resini. Noga yankunas nigita resini. Y nogataq aprobani walechus manachus. Chay imaginan noga gozayki. Y mainatachos obras nigi chay imagina bendecimos ayki. Hakuño pahamasgirisun kunan ahinata nispa maipichos niwanchis las causas de la derrota. Kay piñawirisun kay libro de Josué hatun tagaynin 7 huchuy tagaynin 11 nin ahinata. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus seres. Kaypinin, y maraikutas que Israel yachta derrotasa carga, y maraikutas paiguna pierdes rango kay batallata, kaypi Dios más palabra ni wainchainata, paigunaga nin huchachacus rango, primeramente. Segundo nin, paiguna Dios pach pachtunta akis rango. Ganchis bautizacusaspa Dios tahinata ninchis, Señor, tukuy momento ganta servisaiki. Señor, mana karuncha kusachu, pero ya napaway. Gan ninke hinate chega Dios ga siempre ya napasonga. Pero gan dejanki, Dios pah palabranta uyarita, Dios pah palabranta predicaita dejanki chega, lentamente wañunki espiritualmente. Charayku kaypi Israel, ganas ganku hagay Jericó llaqtat, kay Jericópi muros ninkarga, chita rakus, patus, pero paikuna chaypi ganas ranku. Paikuna ni más rankuchu, chayllapi muyos ranku y Dios poder niwan destruisga. Kay Jericó llaqtata, ni pi Jericó llaqtata destruya tragachu. Charayku paikunaqa sunkupi manchayta hatun charikusanku, nisqanku noqanchis atisun, noqanchis tranquilamente ganasun. Chantata Josué nin iskay runasta kachasqa nin kay llaqtama. Espiasta hina kay llaqtata rikumunankupa qhawmunankupa. Y kay iskay runasta kutimusqanku nispa mana kay llaqtaqa uñita. Tranquilamente vencesun kay Jericóta vencerpanchikña. Haku rina 3,000 o 4,000 soldados llata kachayuna. Chaykuna vencesqa paykunaqa kanqanku. Qhawariway. Kachasqanku. Mana Dios ta tapuspa, mana Dios ta consultaspa. Y chantatas nin pierdes ranku. Alto años ranku. Munas hermanoy, kunanga kay Israel llaqtaqa wagan. Kay derrotata, kay nata pierdenchis. Y maraikutas pierdenchis. Manchayta llakikusanku. Pero paykunaqa mana llakikusankuchu nispa, mana Dios ta tapurirqanchischu. Dios ta tapurinanchis karga mana intachu nisqanku. Charayku paykunaqa
tawakutipi huchachakusanku. Primeramente nin Dios pas leyninta akisranku. Mana paykunaqa kasuguyta munarqankuchu. Imaypita huchaqallarikun kay songonchis ukupi. Lucha interna, maganakunchis noanchega mana cuerpo ancho, nitaq tullu ancho, nitaq aycha ancho, maganakunchis kay espíritus malignos nisqawan. Chayrayku munasqarmanoy, primeramente paykunaqa pactunkuta p'akisqanku. Segundo, mana t'uqpinankuta t'uqpisqanku, yuyakusqanku y chantataq suwakusqanku. Chay huchanku rayku, paykunaqa pierdesqanku kay batallata, nitaq Diosta consultasqanku rayku. Tukuy imata ruwanaykipaq niraq qallarisaspa Diosta tapurikuy. Dios manta mañarikuy señalesta. Qam manchayta munanki, Diosta tapuri. Mana Diospa voluntad ninchayaqa Diosqa de una manera diferente dirigizonqa. Kunañawpaq mas dirisun, kaypaq ñawirisun Josué hatun taqaynin 7, huchuy taqaynin 7 ahinandiriwanchis. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Kaypi kay Josué, kay hatun líder, ahinata reclamasan kunan Dios imaraykuta pasachimuayku kay laduma. Hay ujnin ladupi quedakunayku carga. Mana kaypi Josué ni Sancho, Señor, mana ganta consultasayku rayku kunanga ahinapi sufrimiento pikasayku. Mana hentachu nin, payqa nin imapaq apamuayku, porque chay 3,000 o 4,000 años ranku. Mana Diosta consultasqanku rayku. A veces gan huchachakunki chayqa, imata mana sumas ruanki chayqa. A veces gan Diosta reclamanki, pero Diosqa mana huchayuqchu. Gan huchayuq kanki. Gan mana payta consultankichu. Gan qhawarisqaykima hina tukuy imata ruayta munanki. Chayrayku Diosta tapurikuy. Ruwasayki walejchu, manachu walej. Munasqarmanuykunan ñawpaq mas dirisun ahinata nispa maypichus nisan decisiones equivocadas. Noqanchis siempre pantasunma. Mana cuentago kuspa siempre pantasunma. A veces malta saruspalla wañusunma. A veces chay diaqa tukuy ima ruwananchis karqa, pero chay día último dianchis kama. Chayrayku decisión pantayma apuasuma. Kunan ahinata nispa ñawirisun kay Josué hatun taqaynin 7, huch'uy taqaynin 19 ahinata nin. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. Y Acán respondió y dijo a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel. Kaypi munasqarmanoy Josué kay hatun líder munakuywan kunanta purisan kay Acán nisqata kay runata nirisan imatataq ruwarqanki willaway. Waway willaway. Kaypi Josué nisan tukuy urmasunma. Tukuy día dudasunma. Tukuy día Diospaq palabranta p'akisuma. Pero waway willaway imatataq ruwarqanki. Kay Acán runa nisqa huchan maypitaq qallarikusqa. Kay songonpi. Maypitaq malicias qallarikun songonchikpi. Chayrayku kaypi Josué nisan willaway imatataq ruwarqanki. Y kaypi Acámtaq nin kayta ruwarqani. Perdonta mañakuyki qanta Diosta tukuyta perdonta mañakuni. Munasqarmanoy, huchaqa mana chakinchikpichu nitaq makinchikpichu qallariku. Huchaqa kay ukhupi qallariku. Chayrayku kay estudiupi nirisanchis enemigo interno. Noqanchis mismo muchas veces enemigo kanchis. Kay cuerpunchikpaq, runaspaq. Imarayku porque mana Diospaq palabranta, Diospaq nisqanta ruayta munanchikchu. Chayrayku hermana Juay nin ahinata, sapa pagarin nin consagrakuy Diosma. Paymanta mañakuy sapa pagarin. Ama losiychu asiykimanta mana paymanta mañakuspa. Ama imatapis ruaychu mana paymanta mañakuspa. Paymanta puni mañakuy. Entonces kaypi Acán pantasqa. Pero kaypi Josué tatajina munakuywan payta nisqa. Declarawankiña kunanga Diospaq perdoninta hapi.
Kunan ñawpaq rizun ajinata nispa maypichus ñawirisum kaypi nisawanchis una segunda oportunidad. Kaypi Josué hatun tagaynin 8, huch'uy tagaynin 7 nin ajinata. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestras manos. Kaypi kunanga segunda oportunidad Dios usa. Nisan ankuna wagan kichihña. Tukuy son o arrepentikun kichihña. Kunanga tian segunda oportunidad. Kunan riches kay ciudad ay sutikorga chay ciudad. Kay ciudad ay nisgama. Riches. Chantata kuterimunkichis. Kuna kuterimusankichis. Paykunatas piensanganku kunan gananchihña nispa. Grupotas kaypi pakakunkichis. Llata chanta muyunkichis. Yahinata ganankichis. Qawarimos más hermano. Dios ka segunda oportunidad takon kay Israel yahtama. A veces no ganchis ima problema mayaykunchis chayqa mana ni maloqsiyta tarinchikchu. Pero Dios paga tiyan miles y miles loqsinanchikpaq. Dios Dios de oportunidades. Dios ka hatun munakuyniyo. Akam castigachigosqa huchan rayku. Claro, mana ruwanasta kay akam ruwasqa. Dios perdonasqa, kay llaqta perdonasqa. Kunanta Dios hatun munakuywan watijmanta nillantaq segunda oportunidad tawsaykichis. Niki, wasiykimanta mana orakuspa nitaq Diospaq palabranta uyarispa lluqsinki chayqa, nisanki, noqa sapay atini. Sapallay noqa tukuy imata ruwasa. Mana Dios manda necesitanichu, ahinata nisanki. Ama chay sonqoykipi kachunchu. A lo contrario kachun, nina hinata sapayaga mana atinichu. Solo Dios wan atima. Ongosgasta nina sapayki mana atinkichu. Solo Dios wan atinki. Pichus waqasaqkunata nina sapayki mana atinkichu. Solo Dios wan atinki. A veces problemas familia okupitian. Mana solucionay atinchichu sapanchis, claro, pero Dios atin. Gan mana atisqaykita Dios atin. Muchas veces, gan mana ruwasqaykita Dios ruwan. Charayku Dios ni llega poder niyo. Payku timunga crey, mana crey, preparasqapis kay, manapis preparasqa kay, payku timunga. Ama dudaychu Dios pa poder ni manta. Payqa hatun poder niyo. Paywanga vencenanchega seguro kasan. Pero mana paywanga derrotanchis pierdenanchega seguro kasan. Dios pa consejos ninta gan gatikunki chayqa kawsayniyki hatun pasniuq kanqa. Hatun songo chaywan kawsakunki. Pero gan mana paypaq consejos ninta gatinki chayqa ama suyakuychu usumaq familiata. Ama suyakuychu usumaq saludta. Ama suyakuychu sumaqta puñuyta. Porque paypaq consejos ninqa eterno. Ganpaq consejos niyqa pasajero. Chayrayku payman hamuy. Paymanta maskay, payma entrega y causa iniquita. Siempre paypi puni confía. Kunan ñawpaqma hinata nispa ririsun, maypichus nirisawanchis kaypi. Un testigo del poder de Dios. Josué hatun tagaynin 7, huch'uy tagaynin 9 niña hinata. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu gran nombre? Kaypi Josué orakusan nisan no aykuta altuta chinkachiwasayku kunanga. Imanasaykutaq sutiykita qampata no ayku sutiykuta borranga. Dios manda perdonta misericordiata mañakusan. A veces sufrimientoqa chamun mana chamunanpi. A veces accidentepis chamun mana chamunanpi. Pero qhawari kaypi Josué Dios manda perdonta mañakuytawan nisan, Señor. Perdonawayku, yanapawayku, sapayku mana atiykuchu, qanwan puni atisayku, noqayku sapayku noqaykuwan mana maqnakuy atiykuchu. Ashka runa mana fácil saqayta atinchu alcoholta, wakin viciosta, fácil mana runa saqayta atinchu kay llulakuyta. A veces mana runa fácil atinchu sábados iglesia marreyta. Imarayku, porque paykunalla maqanakusanku.
paikuna ninguma Señor causainita, familiaita, tiempoita, gama entregaiki. Dios ka poder ningma ruangma. Paipa chega mana imposible hecho. Tukui ima posible Dios pah. Jeraiko maganaku ini llega mana runaswanchu, sino maganaku ini llega gama mismo. Y kaipita kay enemigo rikuita munasun ki ganta derrotasata. Rikuita munasun ki ganta wagasakta. Kawari kay Job carga runa may pichos Dios pah palabran sutita willariwanchis. Job carga ning kapah runa. Dios pah bendecis runa. Pero paya ganin siempre Dios pah voluntad tinta masca. Udiatas diablo Dios pah presencian marreitawan ning nata. Waiki Job kaganta yupa echa sungi tuku imata gozaigi raikuya. A ver tuku imanta gachu yupa echa son gachos. Y Dios ning nata. Munangi chaya gachu. Pero ama causai nima makikita churaichu. Primera prueba jamon Job. Wawasnin, wakasnin, ovejasnin, tukuy ima wanyusga. Pero Job kanisga hinata, Dios mañariwan, y Dios mañacapuan. Bendecisga Dios pa su tingacho. Kay mundo makalaya hamuni, ni ropayo ni ima. Alitaya wawita pacha na sekuni, ni mayo. Hana pachama riposa kalaya ni imata kay mundo manta apasachu. Bendecisga Dios pa su tingacho. Job hinata prueba tapasan. Pero Job nima huchaya hukarga. A veces pruebas jamu. Pero jawari diablo ganin sufricisga Jobta. Y Job mana Dios ta negas gacho. Tal vez kunang hospital pikasangi sufrisangi. Tal vez familiaiki, wawasniki, mana sumah kausai pichu kasanko. Tal vez bankuma debenki, tal vez deudas niki hatuchis. Mana sumah tachu, tal vez inversión teruanki. Tal vez chakras niki mana sumah tachu pogosan. Tal vez manchikunki ima desgracia pi urmaita. Señor basutim biniki. Amado da hecho Dios manta. Paipah makin bituku ima kontrola sa casa. Job ka mana Dios manta karun jagus gacho. Hasta on Dios makaskas chay nanay chau pipi. Y Dios ta paita hatun manta bendecigos. Y diablota chay pi destrozasca, derrotasa carga. May pillos Job ka hatun manta Dios ta yupaychasga. Munas rabanoy. Gan hatun manta Dios ta siga yupaychanki wagay chau pipi chayga. Hatuchis bendiciones ta hapinki. Yahinayatata Dios pa su tinta hatun changi. Dios pa su tinta bendecinki causa iniquiwa. Amado daichu. Siga luchay. Yahinata siga orakoy. Siga Dios pa palabranta ñawiri. Oray, oray, oray. Mañacuy, mañacuy, mañacuy. Agradece, agradece, agradece. Y Dios gan manda hatun runata ruanga. Y udiaga Dios ka wawas di imanta hatuchis runasta ruanga. Evangelio ta predicanan kupag. Y paimanta parranan kupag. Y matatas ruasangi wawas di kipag. Shaita piensari. Paikunama hasta on Dios manta parlari. Hatuchis bendiciones monas hermanui. Kepag lección kama. Dios va poder ni misericordia. Gauman punikachu. Y Dios va perdoninta hapi. Y ama paimanta tagakuichu. Hasta on paimanta hapikuy. Kay oración nihta y palabra nihta. Bendiciones. Jepan lección kama.